Donald Trump wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo ku cyumweru ari mu mujyi wa Philadelphia yagaragaye muri resitora ya McDonald's atetse. Mu bikorwa bye byo kwiyamamaza hari ibyo Donald Trump akora cyangwa avuga akaba yakumvikana nk'urimo kugaba icyafatwa nk'igitero kuwo bazahangana mu matora yo mu kwezi gutaha kwa 11. Trump yavuze ko uruzinduko rwe rwo kujya muri McDonald's agateka ndetse akanahereza abakiriya ibiryo abinyujije mu idirishya ari ibintu yari yagambiriye. Aha yaragamije gucyurira Vice Perezida Kamala wavuze ko yigeze gukora muri resitora nk'iyi igihe yigaga muri kaminuza, ariko Trump akavuga ko ibyo bitabayeho ariko ntatange gihamya. Akinjira muri resitora yavuze ko aje gushaka akazi yakirwa na nyirayo Derek Yakoze. My first day at McDonald's, I'm looking for a job. This is fun. I could do this all day. I wouldn't mind this. Ibi bintu ni byiza. Nshobora kubikora umunsi wose. Akazi nkaka ntacyo kantwaye ndagakunze. Ndatekereza ko nzagaruka. Ndarusha Kamala utarigeze uhakora. Guhuza ibi Trump yakoze n'ibihe byo kwiyamamaza arimo no bahanganye wabona ko kuri we kwiyamamaza byarangiye, nyamara yabikoze muri imwe mu mareta y'isibaniro ya Penisilivaniya. Kamala we ejo ku cyumweru ku munsi yuzurijeho imyaka 60 y'amavuko yari muri leta ya Georgia iri mu majyepfo. Happy birthday, Kamala. Yari mu itorero ry'Ababatista riri mu mujyi wa Stonecrest. Vice Perezida Kamala arimo kwibanda cyane mu mijyi nka Atlanta wo muri leta ya Georgia n'uwa Detroit wo muri leta ya Michigan ibamo abirabura benshi, agamije kongera kwigarurira amajwi nk'ayo mu gihe cya Perezida Joe Biden watsinze muri izi leta zombi mu matora yo muri 2020. Turashaka kuba mu gihugu kimeze gute? Igihugu cy'ibibazo, ubwoba n'urwango, cyangwa igihugu cy'ubwisanzure, ubumuntu n'ubutabera? Bamwe mu batora bo muri leta ya Penisilivaniya bamaze kohereza impapuro z'itora mu iposta, ibifatwa nk'ikintu gikomeye ku matora cyane cyane muri leta z'isibaniro mu gihe cyo kwiyamamaza kwa perezida wa Amerika. Tim Ishimwe, ijwi ry'Amerika.